感谢巨港 Metropolis 新闻的各位观众们，仍然和本人 Fiana Huang。在农历2576年庆祝活动中 ，Dharma Kirti 寺洋溢着幸福和团结的气氛，营造出温馨的农历新年庆祝氛围。在 Dharma Kirti 寺，春节的庆祝活动洋溢着欢乐与团结的气氛，数百名佛教徒和华人共同参与了新年的庆祝。由 Bhadramurti Savira Bhikkhu 主导的祈祷活动中，信徒们祈求新的一年带来和平、祝福和繁荣。活动伴随着令人惊叹的舞狮表演。以及孩子们带来的艺术表演，增添了庆祝活动的热闹氛围。南祖门答腊省的佛教指导者对共同庆祝春节的活动表示赞赏，认为这有助于促进宗教间的团结和兄弟情谊。Ini adalah kegiatan yang bagus, kegiatan yang baik, yang harus kita kembangkan, memupuk suatu persatuan, kesatuan, keharmonisan di dalam keragaman. Terima kasih. 与此同时 ，Dharma Kirti 寺春节庆祝活动的负责人表示，这一共同庆祝活动每年定期举行，通常在农历新年后的月1周进行。Frastika 希望在新的一年里，所有社区能够和谐共处，成为更好的人。Ya, untuk acara ini kita rutin adakan setiap tahun ya, itu sekitar seminggu setelah Sijil. Kita semua dari masyarakat bisa dapat hidup lebih baik lagi, hidup berdampingan dan juga menjadi pribadi yang lebih baik lagi.